Ètica Bikes és molt més que una bicicleta. És un projecte que connecta producció local, sostenibilitat i transformació social. Tot va començar amb els primers tours en bicicleta de bambú a Barcelona. Ara, gràcies a la fabricació i la plantació pròpia, tanquem el cercle de manera coherent i sostenible. I a Ètica Bikes ens dediquem a fabricar bicicletes de bambú utilitzant el bambú com a matèria prima i processos avançats com la impressora 3D. I bàsicament apostem per processos que minimitzen l'impacte ambiental i que potencien la innovació local. Treballem per optimitzar processos i per garantir que cada bicicleta compleixi amb els nostres estàndards de qualitat i sostenibilitat. Ètica Bikes és un projecte viu. Fem bicicletes, sí, però també fem comunitat, territori i futur. La nostra aposta és clara, produir localment, moure'ns responsablement i transformar des de baix. El casar a la familia le ha aportado mucha tranquilidad porque mi madre está muy relajada, está muy entretenida, está más animosa, tiene más ganas de todo, porque antes era como un muermito. Ahora, pues si Amparo ha dicho esto, que Luis ha dicho lo otro, que Filo ha dicho esto, tenemos más conversación. Cojo el mando, enciendo la tele, le doy a la pantallita para que se me pongan los talleres y entonces ya el taller que me gusta. Y ahora si tengo que ir a comprar o tengo que ir a algún sitio, voy tranquila porque sé que las tengo a ella, que me la están vigilando de alguna manera. A mí me da muchísima tranquilidad. Ahora es como los niños chicos. Se despierta por la mañana y va mirando la hora porque no va a entrar tarde. Es que para ella es todo. Ella ahora sin el casar, yo qué sé, se encontraría fatal.